pai pe fen so jo si na bon chawin ni khu pha ka hin pi ve tu ni khwa pai pe la dei ren ani nai ni ngai khom diu chu hi le tuinum KBC pa te na so amo ho jubilee thangko na la lupu pai pe director pulin chungin asi mama chu in ngai bon chawan ngai khom kit diu hin te ala title chu hi le Jordan wadunga kunin hungkal do tawin ti Joshua Bungli chang som le lia pana hungkila dong kisi ma he tua pasein an sei jubilee chu tuinum KBC main department ki phudo kum som ni le kum nga lin na hi e ani kho hi le 27 November khu ahita e tuinum KBC main department silver jubilee hi kumbul lang so na hi dinga hita hi jong le ba noi hi CG hin ya kai de bungana chal thei pon committee na gi gel comment ani khole ha hi ki pel to jong le akum hi ki bia sa lo ding ti hi je hin kum hun ka hi zo te ding ti lunggel ki nein montina tuinum main department member ho ati dia ane cheng ma so ho to cheng te lo chule member lui ho lam kai lui ho zo si promotional video mang cha hin het sa na le ko na ka hin nevin aza phachanin chi jubilee hi nehin pho sawa 27 November pung jingkalam pung som la khalle su han na ding hin sung hong ding hi Reverend Tonglal Hokip KBC gambi number 9 pastor hin chule speaker ding hi Reverend Thonglun Tothang finance secretary KBC hi tu hin azowa pase na se tuinum KBC party ho na so Jordan Gununga Kunchun hungkal do tawin ti jubilee la pi hi nangai tawte Unless
kiếm lâu dây lần ngày